All right. All right. Nagazabit sec, siguro na esta la live estigi internet, esta la live estigi Facebook. All right, hungan, la live esta, biba. All right, hafade todos hamzu buena hudzo ni umeega gi internet, gi computamo, gi telefonmo, estigi un otro episode Fanachu. And sen magufzu pogu nai sa mandadanya guini gi holamestina zoom estinai na mambunitun tautau. And pogu, so cada mes put imanalago midzu nai sa hamzu ni omega ni tumatitidzi Fanachu like mimidzu na gof malago hamzu mas Fino Chamoru na content gifino Ingles. And so cada mes Huna siguro then esti na dos tauto kololonia si Siñot Joey Franquez and si Siñot Kin Concepcion magofa zuzudo gi esti na kinalamten na in nagwagwa ha Fino Chamoru na content para hamzu kololonia hamzu gi sanlago wenti hogu ha I Chamoru gi holom todo edzu na state Tadza otro Chamoru gi fionmu esta man mapus I manyainamu zatiu esta tiun huhungo ki lenguajita. Pues in Setsegui Estina class and episodes para Hamzu. Okay. And so, all right, para Estina episode Pagu, Magovzuna para be in discuti esti Sentimental Journey concert series. And so antes di tatutuhan esti, malagozuna be Benatanya Hamzu ni esti trailer ginin Facebook. Sa pues Siñot Joey be naihaw ni isatgi gifino Ingles be naihaw ni satgi. Sa pues hagu lamon, okay. Dispensa na idon rato. Sa be share esti. It was June 28, 2017. It was War Survivor Remembrance Day tribute. It was amazing. And coming soon to cherish the moment, the music. What you're going to see tonight is not just a labor of love, it's a labor of commitment and a labor of passion. We put together for you tonight the best musical cast you will find anywhere in the world, bar none, to honor you. Guam War Survivor Memorial Foundation, along with Bank of Guam and Shooting Star Production, presents Sentimental Journey 2, now on DVD. Available this November. Call Brenda at 929-7262 and reserve your DVD today. Woo. All right. Siñot, por favor, bring so introduce este bonitong tautau ni mandada niya gwinigi Zoom. Buenas and half a day. Go jahu no na introduction get malaguzo para by introducing myself the by Faisen do pistisya manyasono vini janhita pago para uma introducing myself sa ginensia na para un tungo mas jam senti mas para un experiencia mas ginensia I sentimentun esti pago na programa vini pago da pues by who Abiba todos hamzu ni manyaono gini paugu jan kun todos hamzu ni man ega gano jan masya manu ginterui mundu gracias a Dios jan half a day jan buen venido para hamzu todos ni man mafatu gini paugu kosaki para un goza este paugu y tempun mami ni para ta presenta este Fino Chamoru jan igi na mangagi hit gini paugu para ta na open data na pamta I minalagota para tapagita data pandanya data pagwentos sa enigi na mapatu I minanye nesti pagu para ta na didi tempo para ma introduce mais sa pagu pos guahu si Siñot Joey Franquez no lahin Francisco jan Cecilia Franquez no tau tuju urinat gi tempun ane dikikizo za no estaki mula am ko jura ni no matulaika no I sagan mami man hono ang papa para I jahagatnya ja eduki na ultimo na manyaga hami pues justiane man dipuntu man mangainan mami
no indingu talua gamnya za estige na organ jo pagu gini gulu gi sengsung parigada da distiazo na tempo gai gitu gini no professor jo gi ulu gi Universidad Guam na manana guizo gratu gi School of Education dan kantodo loki sita tahu no distiane mana ijo nesti i bendition danderu no ogogof onra sita tahu sa kining guiza magait na matu ju na ginaptau niya ni para umalago ni para paudandan da distiane dikiki jo enohat o dili jo hungo giri jang guma mami mismo i to di tempo gua mandandan sita tahu dumandandan ni bibeknya dan bahan na biay na jangking bahat tempo ni para upandannya dan ni manggatsongnya siya giban dan migi siya no experience aku ni disti apa na rason na humalun jo bini na profesyon ni para baydandero sa gobzago ha pagay dumandan. Después no con todo lo que otro siya na pamagun migi pamilya ko mandandero ha lo que da imasang ko na celu si Frankie lo que dandero sa giningwiza kasi lo que na nina mas malagu jo para bayu ujung da bayu no dandan gi nightclub dan manusia na grupo dan tasilelebra kwenta sa tasilelebra gua to di tempo dandan dan derus yan ni man malago man presenta gi da pues no otro talo mas no anay o titun audino esta desde 72 está aquí 86 na matuju tati kita nota no ja anay matuju tati gof malago ju para bayo Fino Chamoru ja bay tungo loki mas para bay pangi gi Fino Chamoru ja o espiaji magay do pictura hafa para bay chogi ja o titun no estudia lingua hita ja o atendia todo ni nacional ni para bayo tungo mas puri linguai Kusadzu na rason na organzo mama na bilopi di Fino Chamoru na programa di Eskwela Takilo di George Washington kana 28 anos tu mama na di ja después ani retira ju tapi di 2016 ku mujungjo ja humano jo gato para Universidad de Massachusetts Pago pues entre todo ju na tempo do madandanjo jago jahu i para itepoku ni para benpanhami jan ni mangatsung siya para benpandandan di sa gogop na mago feju jangen wahat important ni para tagosa ju na klasin manera i tafanihita tapandandan sa enigit na mapatuy minago pues si Jus maasi na unekungogjo ja malago jo pagu bebata pagu gato si Siñora Lilian por favor introduce myself, Siñora. Si dos masi, Siñot. Guahu si Lilian Laguana Mariano. No, ay lo que patgon difunto Carlos Cruz Laguana, dan difunta Ana Tenorio Laguana. Guahu mas amko inti 10 na Manielo. Guahu pues si Carlos Luhu. Todo papa an taza bebementa guahu pues si Carlos, pues si Andrew Sitlun mami, pues si difunto Eddie Edward, pues si Lucy, pues si difunto Vincent, pues si Beverly Botra, pues si Dorothy Laguana Beneventi, pues si Lawrence Laguana, otro dandero, and si Ronald. Todo han kasi man dandero, man guaha instrumentor mami, todo no. Ni sinya dandan sa eno na ninai kinin hasta tan mami lo sinya loki con todo sinanan mami sa tunga tumandan ukulele sa lo inti eno na maneya mo na sumauno zo bini na init no ni Sentimental journey no baha kayu bini laugo pa go mambisisito kayu kitsiluhu astorti ubisisita lo ginin Georgia zo sa kayu ki ilahiho uno apat kono kayu ki ilahiho as Joseph Mariano umasakwa san Davina Pangilinan
tao ziku no sumasaka gwi leo tipo tibanidas tilo no kaigi leo Georgia sa medico sa obesitas ti sitlo pa gumasya pandemic lo kulanesta la uzusta i tiempo sa masya monan loki pa go masya mono ni isay mas ka kwana stigma ni isay mas lo todun estaman mabakuna no ay se digi sitlo Carlos Apa day? Todos, apa silo? Depensa sa ginitistaw. Molika na TV zo talo. oh yeah Was malang Gov Dinancy na anayo pago oportunidad ni para introduce myself por favor, Siñot Carlos. Apa day todos ma'am juga na ni manekong si Carlos Laguana zo. Paparewa nan mami zan si tataw. Carlos loki namna. Danderu gi za danderu zo. The mango zo na makumbidao. Dos mosi la Joey na kumbida zo. Eza talu mas no babesangan. Tanging gua mas no pemfaisin na zo. Bifan Isagi umupyo Esta, bueno, malah pago na halum pago esti celuta pago bini si Siñot Kin Concepcion. Zan half a day. Wow, si Kin Concepcion tot op de morning. Si dan tayun anus na edad. Zan nu magafu magay prewa zan kumalusya nu Zoe. Dan klun si dos smart si hamza zan si Dr. Babakwa ni waktu oportunidad kita fengentus jadi ni di Dr. Siap project ini gi alatsan the past 3 or 4 years no fin Inglaterra lo aga sa dandero dan lo mala data fast forward ta fin Inglaterra sa nu edzigi na muna magafu bebe sauna gini gi para ta onra i World War II survivors and beyond. Gi dandan na banda sa edzigi maga di musical na sina bantino kalantay no lingwahe zon sina mas manak comprende no zano gi iminagov na banda edzigi bantina matipentin na oportunidad ni pertafan danna da pertana editi minagov stisya pudi manasapit niya agasa dandero zo zane makumbida bebe sauno gi Sentimental journey in a series ani masangani hadit ya pero fangay gi guhi eno siya hagasa u atan eno siya na tawtawi nothing but admiration gaya gini siluta si Carlos one of the finest people that I know very talented hago Siñot Joey kuntodu just di Manelo ni Sarmiento brothers and si Brenda and ni Manelo niya and it was just maulik na sinenti todo za unwa winu prata apupunta mo na ni hafa para tatsogi da taza gi para tatsogi para hita na para tatsogi para tanafan maguf todo di manay natan ni man halum gin man stabe gin tempo gi iran igera zano sensat saga para siya jabenti pudi mapegi na sokta ni sinatana di minaguf kada mahasu taptizo do manat suat di ji sinat saga do maaluk nagwaha ginar saga sa pudi ihina sosokta para siya jagi inendra jani respeto na banda pues maguful na makumbira jo para jo Sudus masikin dan hinggan magahit benda sa ta atan isti pago i project i Sentimental journey i mas jahululo jani mas importante bini finomo Siñot Kin no i pada taon ra tau i manampu ni ma sucedi jo pago i tempun gera jata hasusia Zamalago hit ni para taon ra siya sa enigi dipusi anay pago na fortmas ti pago na organization ni Guam War Survivors Memorial Foundation. At sige i mission niya i para ufan maonra daw matungo do matungo i istorya niya. Jan lokwi para malii haji siya ni mangkay istorya ni para manaudong da para manatungo siya itaw to hafa experience niya.
benta sata atan estisya loki I talili pagu gini gi computer screen no megay siya na kwasu siya gini esta distia man malitrato esta man mapus esta madinuhit nesti siya I manaynata ja tungo kada dia uhahasu kada biay uhungo na gwaha talu otru mate na war survivor no agogof suut jo sa magahit no na masina para ufananga todo do este na tempo na sucede jo siya pinadesin niya di tempo gera ja David yung mahungo ki istorya niya ja nigi siyempre na gwaha no oportunidad ni para mababadzi siya talo otro na sistema ni para sinya para manaholong talo mas sabentas esta no tatitun niya este na grupon manayna siya lamigay siya na istorya trabiya ti man mahukumo ja megay ti matungo trabiya ja nigi pagu malagoo para bayospia penyo ni para bay na siguro na gwaha no oportunidad ni para na panhuzo nesti siya pagu I tau siya I manhobin siya sa kung todo siya necesita para panyaw gini pagu na tsotsu para na siguro na matsuli pagu istorya niya sa ufan ma-record sa megay siya pagu no mangaizu tagwini da kada dia para bentisa mangaizu ni tagwini sinya libyano para matsuli zonya recorder para zonya video da maekumo ki istorya ni manamko za para matsuli pagu ezo za para manahanogi gatu manu gatu no degat ni para sinya para matitun na pandanya todo za matu na siguro na tiukan malingo za siga sempre manhalong sempre istorya ni tita pupungo trabia lo magahit I sentimental journey na project ane in considera sti pagu para ta considera musika di edzu na tempo na era no da disti edzu siya na tempo kasi maybe 130 na anyo nasakkan estaki udot di 40 pa 50 nasakkan no todo do siya na dandan siya ni pakukumo di radio pa dandan gigima no enigi siya malagoo para presenta pagu gi para I tauto ni mamotu po fanekumo da lamige giza siya kung todo siya I war survivors man mafotu po fanekumo da para man experience niya of pagu I sentimental journey I para na siguro na ma-experience siya pagu ji para maega I tauta mismo ni para mapresenta I dandan siya da ni tempo ni para fanaagot talo za magay benta so hahaso do siya na puengia na man waktu da matitun I dandan ma presenta no tituna matulay ka todo I sentimento ni halumi lugar sa man magol za matitun man manyalig za man no papatpat ka na niya za man no mga lalamtin todo man babala mga hulo za man baila ay ade gracias a Dios sa waktu ju pagu na oray po na ano kedju za magay benta sa atan pagu na litrato asa ju na kantay o kakantay na momento za o kantaji mismo I manaynahu za utigi kanta ni para o presenta ju para siya I kanta ni manaynahu za o presenta gwina dia gwini na tempo za gof na magof sa hulili na megigi siya I manaykungup siya loki masesenti hafa ilelek niya I palabra ni kanta dan I istorya niya ni otitud tumugi. Pues ti Paraguay asti na istorya na para ogat sa manggaya asti siya manggatsongan niyo kumbiza malago jo dididi para bayu na suwan na yun dididi gwini kwento sa malago jo para bay na ano na I manaksono gwini pago na momento gwini jan guapo no kumbibida siya sa magahit manyawno siya gwini na project di Sentimental Journey. Da malaga jo para bayo facing pinena na si Siñora Lilian para wiza sa nganihid dididi po di experience niya di durante na na presentasyon. Putubot Lilian, ang ginsinya fan putubot Siñora estuary jam dididi ni mana ekung po na experience.
Jesus masih Siñot Joey. Matu gi mago tu ane utungo ane makumbida tu para beusauno gi primer na Sentimental journey presentación. Sa hagasa hagasa utangan na ufan ma na ti wow mismo lo izipo fan ma recognisa i manyaina ni kumihilu istimo na i dandan za ni musico ni kutrata za elik Fino na si Siñot Joey si tatao na con todo si tatao sa sumia i dos uasu na guana dumandan si tatao zan si tunsus no si tufuntu si tun anki ya tun anki za si ana banidoso ane makumbido sa likrani sa po man marecognisa todo si i famagun i man mapus na dandero an dandere kwa ko ungan kantora siya sa fanan antis pinat i lalahi mandadan Kau nu utsagi dumandan zan si fanan taigis ta si difunto Forrest Harris siya si Bill Munya todo utsagi dumandan gi nightclubs and siya za masa fanan 18-19 anos za umahan ozo paray club za dumandan no zan esti siya na persona esti man amko siya ni an at sa idak tataw lo esti i Sentimental journey kos motugi na banidusuno na programa za tu se senti ko para guaha 8 talo sa utunga na i guaha hasta dos lo taza 20 pudi esti ni timalago humano lo zangin haji kweno hujung na pat gun dandera an motu esti na tempo sa pomababa talan mo banbapus ti pesti fanauno por favor agang si Siñot Franquez pat haji sinian haji no sumosono gi komite zon participa zon na man gatega i kurasonna i Chamoru gi dandan na banda sa uasa si difunto Tumpit Rosario ni Guizano comanta si Uncle Sam za estapago gatega zo ginasoko si Tumpit si Botas ni Uncle Sam, my dear Uncle Sam, won't you please come back to Guam? Lo an motus ti talo na tiutungo ngayon si Zoe. Anso ni gumihilulu isti. Tiutungo ngayon otro na programa na presenta talo. Lo na siguro na ang Paraguay mo na 3 sa Fernandosa tabi ano Zoe. This the animatitun este na programa esta kasi in Jacques size. Kada sakkan gid edzu na ma-honor sti za ma-presenta sti Sentimental journey na programa Lilian no this the animatitun i para sucedi gi durante ni June 28 edzu War Remembrance Day. Pues edzu na dia na ma-presenta sti Sentimental journey para utsilong za edzu na fetsa sa edjige na dia naman ma-honra right ni sa todos hamzo ni manyaw gwihi na tempo za enige na rason na siguro na kadasakan lamagay finomo ni manmapos yan ni mandanya todo gi urijan ni halumigo pet por ejemplo no la sinya 25 no 500 tao gi halumi i lugar ni para ofan egga ta ofan manekuno za magay idanderu
benta sa manggay gihit giya pisa data lili papa todo tu siya man ekunguk na mago fedu Yeah. parahita no jadi na Oh, mama yeah. tu takti or ni muda ni nago ni celebration da Yeah. benta sa ekunguk ko paugo gini putabot sa ngani ju jani tauto ni man ekunguk gini Hafe experience shamu angin kumahudu o paugo di pisa za para unta tatsuni di piano Dom titundo meka piano hafa siya un se senti na momento. Asay na. Zoe, like in English, you can't imagine that feeling. It's ano rin na minaput o expresse sinintekulo mababa kulan fresco halong corazon no, you know. Sa papunli todi tau mo, you know, man atsay Guam mo zan masay manenamo sa gwasya mas man amko lo no untungo na you have something in common with them. You know, idandan sa idandan mas Paraguao ne musico mas soothing dan mas anak katma corazon ta ana mamagimi toda na ana maulika mottogi mangina sininti musico sa suka lalolo pat mana putyo, you know, gigona madan gigona untungo kidandan medena minakat expressions tigi Fino Chamoru, you know. Lo ngingi na sinenti. So tunga isawagu dan dero lukiza andu modern dan no gyulu gi states. You're in a different world, you know. You're tanani Zoe basta todo na está na fufuguzu anu hasu, you know, tsuna tempone kahuluzu está gonna latina zabi o dandan sa you feel overwhelmed, you know. Sa kula puede un continuas you know, sa utunga na fanani primer piaya na sumauno so sa kwat utungo ko taigyo or mono na kaigyo ane un produces después di ifinenina na Sentimental journey lo hongyo na an matozu tati za un planea talus na programa hahasuzu selu zona saunawe tal. Yeah. Ungan, na siguro no na kontrata Lilian para bayu na tuno pago bayu itu nesta pago I tempo para matuni para bayu turun pago I calonnya para na sucede no gi outro sakan gi hunyo da na tutungo ho hafa sempre hana planea da na humlu ho dan datsadik tati ang ginanigi na mapuso para pambisita lagi mo dan bosay temponya dan tempo midju gano benta sa gagagihit ini Siempre manlisto kami binigi Guam para ben no accepta da I contrata bini para on facto tado tati jata fanita mandandan ta. Yeah, sa guawa hasta Zoe you know biudo una pat kono. Sa masya afa like in English whatever comes my way. Listo you know. Sa masya esta Eka como molicasti caluloto se arthritis esta 73 anos Zoe you know intim lo fanan it ambisita tao amko animate lo atu siga ti piano instrumentona lo atumo demanda ni piano I lapit todo sita tao I bass I banjo I mandolina as a matter of fact todo hamini manelo si Carlos fanan na tutsuli lapetnya si tatao kau tutsuli I banjo ni tiutungo demanda lo pagi mandolina fanan si andron silu tutunga manapat kan todo pago ziar moniko ni dandan ni zuntatao bio
cái zo gigima na malengnya you know kanda dalu zo na sinasabanash sa moktugi antigo sa no ma disgron. Quanto anos está na monyo Lilian? Ane afahan itu si Tataubiu 1942 fanan. Pues no isi kulan fomotsu ne lo lektan yung mga sa ko conferencia sa policía ne faisin le kutsulifan para Philippines. Ane sa isi nagay conferencia para policía. Ikutsulisti son na makefamole, you know, tipo ma templa todo, you know. Lo lenya na motu tati lenya taza etsa ma replace I papit sa man na mapatsa sa mampus ni antigo. Da lenya ziu ma disgrana lo kakay kya so etsa an chakosu ko otro talo na sentimental zerni. Beitulia zo mashepa sa una mas na kanta utungo dumandangi sa ikantana si tatao biu Jose Padidza Laguana. Atana malik no jahu no na idea ja para beu na siguro na tasedi no di otubak no benta sa manhamju di gima pagu komandannya hamju dan si tatamidu no kalus para bem na hall mo gini gi kwentus no ratu no sengone fan di dia por experience mo benta sa mangai jam do todo ni manedo gi gima dan si tatamidu no ko manamju man matatsun papa zaman dandan hamju gi haani pa manu ni tempo Unggan ya sengone di dia por no experience na un experiência pago para entendanya todo e manelo para entendana. Ngan ginin sa no mandanan no gima cilu sililat gina tempo za todo tempo man nunam gohu si Lawrence si Lilian si Rono sa visa no kumakanta kantor ya visa lan maulik no kumanta. Yeah. Todo man an Christmas but hafana guput familia pat suka barbecue ha. You know. Malagno si keyboard za ezgi mas design. Yeah, za todo man dada. Yeah. Tisinya pa guno. Tisinya pa guno. Lo ano hasusi tatao na ane man anay un tempo gil bilane man aksikam dedo zaman mata sungam dan si tatao dan si Lilian si tatao edza no boszaner tatao loki komanta pues lenya jagbiza no tumututu ni kanta pues dubadan dan si Lilian no piano dan gua fanan gitala lo pues no na mago fesu tempo la sa si tatao na no dan deru za ane amtis di malongo no siga no mandan lo kami ugos no maharlan zo nasa tao na sa no gizam no anay tutun si tao no dumandero kada poingin no dumandan dan maktu za actually zona zi dongkul na base no lekul amis tao no kusina fanawin dumandan no na dandan base da blood panat dikikya zo zati piscina ko zo ng semento was kinatsulo gisiza padiji afazo na itam kahon na tagi biskutsu para na order zo za pas utaka ulo za kalan tutungo na naman lo izu pa baisagya lo ane manok zo sa muskela zo no Boston za neuli zo sa tawagis ni april ko lami malafan za bi studia zo loke na instrumento sa azigi sa tao no instrumento niya za lami ane studia zo no bosmagov zo na studia zo za paugo na tempo din malago no mezang no ezo no instrumento fananawi sta guardos durante kono
Ufanau kita stanu da dos dan virus ti za magov zo la da sa u animuskel la zo nei za ubida zo takti za onai ni oportunidade para fanau wis fa mango na zi malago no o mezak no do manda ne zo na instrumento lo lami si anay manamin amin na church gedi sentimental journey si Lilian dan si Lawrence da dulu de manda ne zi harmonico lami au asu tati si tatau biu si kunsea padiza laguana lami dong kulun tau zo za maman kibla lo zanggit de manda ne zo na kanta lami toda sta dulu gi alunguma mane ekungok todo y familia zaman mango fam todo la ay de posejo sininteko por esse sentimental journey lo zao lo que todo sa manao todos tisha talo zo usodas tina fanela la zele ku anakita todo y radero gini za lami gos mangubzo na susitena astina fanela na ba na dosu sa sumano gini sumano zo gini za mandai gi todo za antes de by na fanada nestu madam dan si Forest Harris like the post 360 itauto za na lami na ubir todo está no kana tuho la gosa ekulami sa namandan istina tauto dan si tatau za wasa na dikikyo za na dulu namandan ni tala za si tau namandan base ekulami jawa lokyo medza ki tala pues namandan no lokyo ki tala za ni ji abrai base ne pues na anesta podingo e corsi sexy za uli si dan imperios na fumifila lokyo ki corsi 60 za usena si Dani le kedani tigi si Forest posane monanza si Forest muzo malofan za abira kita tima makila zo le pa sa ambi tai nu sai mas za tari para zo rami fane malizan si Dani gi hasta mu huzo abira kita tiza lenge ofode Carlos posa asangani zo lenga lami pa bayhana pa baydingus tinatano lami za puta kalanezi timago zo na sambi sa gus na hasan na mandana dan si Forest za likudami sa pohano si Forest malas be zo puesu hasli ko nanga za be fanenon za masyano tafantaktir za tafandanam puso o kumbidam bagi papa gi studio gas ching za mandandanam za si ching mo record para esta última tipo factuma que si Forest leilami por ano para New Mexico tauto sa para ezu malagona yagana lo gusmaguzo na mandanya dan si Forest Harris le sa giza no masamko gi nadadero gesti sentimental journey dos ko pairis na guitarista lo que mensiona no Lilian sang na gini gila tatap na no humamzu jan si Forest dumandan kosinya on sangani ju didi pura ju na tempuan na dumandan dan hamzu jan si Forest oh ya gosa sa no za lekta su tetera zu banan disi otsu dis ekafana utaga dumandana ne disi setiani su gi club da timatungo lo tigumi gimino ne tasa esta pago no ora tigi gimina zu lo gosa suna wiza si Forest Harris dan amanu waktu namandan hamzu gi club Eco club makambuzi kay gi Naval Station Naval Station ha wiza dan si eka naso si Leon Guerrero si sax player tumelo dan si Monsignor ay ti Sibil okay bula si sax player si ay otro no wiza per si Luwing Gambar si Pete Bautista si Nitum Bautista untuma no siya so sempi man ezi enigi siya mangatsotsungo mano matsotsu gi Pacific Journal pero monazat mano pegi mo tlaiko mo mako pesu mono sa pa beidonda you know sa
Taza magay itu na tempo tati taza nesti kumbalatsi, you know. Okay. Yeah, mono demandan dan monazan ti mono zu mono lupai para deditu ki ala una las dos gitu taban, you know. So ini di putsi uraranya ben monazano demandan lo wasu man demandan di surf club, i club Macombo, i Anderson Air Officers Club. Okay. AC Dusi, eka konasa tu Zoe AC Dusi di NAS. Ya, nani lamigay na militar na club na tuman tanan zan fera di Viking room, after zu Viking room zi finene na no. Ya. Eza na tiuzagi. Unmencionahan na 16 anos só, like mo na 16 anos só na mapuso uzun esta no Madandanog club kalau No 17. Oh. Lo ambitaza fu ma facinu contro son suda. Questa lutti gimino, you know. Lo ungan so utsagi ma fahani gimin ge club ma kambusti ma fahani gimin za kanan ko 4 or 5 na hafazi na bosu za whisky lo lana ti sino pazzale como lo asa na 17 anos pues an monazan lekta maritiro usuguna hulu detito si you know taza anti sambi kumbalatsti parana ti paran pago you know na gosna ma nyo mano gisalan lo free as a bird too reporters gi news where sumahano dumandan ampuing. Oh, likan na tinisisita parang kapgal loki piano. Oh yeah. It's mas. Okay. Malatan na by ubira di bato para Siñot Kin Concepcion. Magay Siñot Kin. Gof mago po loki sa sumauno ho di Sentimental Journey na programa po favor. So nganyam di put istorya mo dyan ni experience mo na presentasyon i Sentimental Journey anay sumauno ho. Bihita na no generasyon bisan no primer generasyon no giflat po igera baby boomers mamafanan na no given English na zi espiritu ni nakamulik ni pratafandan niya todo da para tanaw na sinata todo gi idandan na banda presti manay nata siya zanadzi sumungo ni gera na tempo no za gi tori tempo atana zona hita na klasin tawtawi obligasyon ta zo prata tsobi prata na fan maguf i manay nata sa 2240 tempo jata ta fan manay ta na 240 na tempo na prata sagi pinadesi tagi tina genia gigi 3 anos gi tempo ni gera za naman istabag ni Japanese angin 21 mit na tawgi man istabag gi tempo ni gera pes mas ki 21 mit na istorya gagi gino logi tati gidandan na banda za ta haga sa tasangan instituto ni programa gini na idzigi na sinat tasen atan na para tafandan niya sa gos na maguf disti punina mago gana ba na nina no tristi how gana ba na nina mago fa gana ba na nina tongiso gana ba na nina tailaw no tori tempo idandan sa linan na inus mo gay gagi di kurason ni manlagong punsogi estis siya taginisya si Lilian no dan si Carlos ni I had the pleasure and the opportunity to be benhami dan si Tung Carlos ni bankero si Tung Carlos tatigi you know long time ago gatigi Bank of America na tempo antes pas utungwa general reputation gina tempo si Tung Carlos no dapat idandan na banda low it's a net reputation if I'm good yeah more si Andrews and si Carlos and Lawrence came in later ni magay so aga so ega no siya mandandat the tegeno siya na kategoryon dandero siya tegeno siya na klasin tawtawi haga sa zahon na bebe undia pertafanali za bebe you know feed off of you di afatin mo mizo the malik si Carlos lagi for example sangan na mapos kita mo eskwela gi Boston no ini puridandan na banda za
that in itself already di na maguf ne peron hungu kazu lo gizi perbafandannya terus di sana klosin caliber of musicians sa puriti hita primeira generación después igera lo atana haji takumbida lo ki halum wihi pero matungo mas migayna gi man hoben ni mandandan zan hita para tanah fan magu fi manamku atana dito to universidad na band zan atana di siya dandero i paggonsamento di man matugatu tani man hubenda kuno hita otro na generasyon gipapata zo man halom sa matungo hasta hafa isen maulik zan i obligasyon niya ni para tanaw itati imanay nata the masyatay manu para taatan este kontra si Mr. Franquez, si Tatamu Joey, dan si Mr. Laguana, dan ni Familian Josephat i Paris, dan ni Familian Mendiola ni Tato Agana Springs. Inigi siya mangginin manu magi no siya na ginin adis siya i survivors. Antes, dan ni durante, dan ni después di igera ni no siya na talenti na manhuzong. Da usan na kadisi sa manmanoid na dyan oportunidad para tatsuli giza siya itiningo niya put idandan dan todo differentis klasi di Siñot Chamoru dan ni para ta sugon mo na ikut turata jadi pronto gi stage no mafananaan gi inetdas mafananaan guna bahiza unatan uzong zona atana uzong aja siya ki manampu ni manggaya guihi na tempo kadon dandan dan ni popular tapti gi 1950 pa 1940 pa 1930 uli iya gi ataduk niya na magos-gos sa magos-gway sa hafas siya bidadata za aji manistabay bihi guasta manay gi pago na tempo jadi na debilita aregla zo sa ingin maktoy tempota ni para ta farma ora basta gidan na banda na magos ang piso kumuhita man matatat sungwihi zaman gaji di otro na generasyon dan iman hoben dalanya para hamdos ti para todi bidan mizu para hami za mungat na malefal okay nasta mafati tempota ni debilita no isti siya man mamayla no famagun jadi manggai gista nagwati nito honta ni siya debilu na funadzan ang giti sila man na funadzan no i tapa niya zo mausiga sti keeps rolling like a wheel para todo dito menago sa pogino sa tulo pues sige na ni makto na tempo makumbido bebe participate gwini za masanganyo hadit siya pro fangay gwihi za bebe fandannya za para tanaw ini menago esti mas ibumирesti mas maulik awazo mafanan if in English the greatest generation of all sa puli todo do pinadesi antes de guerra durante ni guerra za ni después ani man matutati después igera za matatsagi todo national niya pero fan halong gigitagi na turat na klase instead of looking over their shoulders sa matungo ko gagi enemigo gitataniya tatana zo na pinadesi de pero mahukay itaza sa pero managwa put para ta fangay giulutan mo mensiona ha gilatata bini benta sa ona hasusti mungkin ona hasuzo lokisa todo dus giza hita wini tatsaga mandandan dan si forest kulang giza ifino muno giza imasamko no na Siñot wini na grupon danderu pagu za taza otro masina pa bay vaisin da bay kuntusi potejo siya na tempo sa si forest gof no afaji gof hasa todo no siya na tempo dan kung todo lokwi kauto siya ni manggat sungsungnya ni mandandan sa magait benta sa manhita dan si forest pago sa matatsung si forest at tumitun dumandan ay ade gof na maguf da para tahasa si forest na gaigi stabag gifyonta gini da unlilia pago sti ano gini na nagitala ya dandan gini pago si forest no anak hujung ya jun nagitala sa jun nagitala gwi nuevo jun na technology gwi na tempo no sinya muna danya igatala sound gitala za anak holuma talo ji vibes vibes na sonido ni instrumento gitate ni instrumentonya benta sa dedekay gitala humuhujung na todi dos na sonido ni instrumento like wow
Talvez tino hunguk na klasin sunidun gitolay gaya ju talu otru na instrumentu ni on hunguk gisan tetini dan na mono deka na nota no tinatija ni vibes loki leku wow na magu feju da distiaju na tempo kada hunguk keju na sunidu pogo si forisa o mafatu gi na sokusa Biza unikun edu na sunido bini na gitarista para utogi. Pues untoga loki edu loki dididi no lo tablus untoga loki edu dididi no onsaga. Good. Saga. Ungan edu na sunido i vibes. Gua mas otro loki sina na sunido fera di ana no. Tagi labbit pat piano go todo klasi. Maaga ngano no synthesizer guitar synthesizer ne. Yeah. Karena na nuevong technology isinya hit pago ni sinya ta ausa ta aplika pago pentasi mandandan za sinya ha benti man ekungog za malilyo do mandandan gitala lo lobbit pat no pinomo sinya malago pero no jineji brass pat no afan instrument mo malago mo mana tegano leku wow govna mago fino talo po mausa. That's another level of an embellishment of a musical instrument on top of that, no? Like, oh man, the experience no lo todo Guam eji nuevo pag na klaseng keyboard, no? Sa mona malago mo, sina full blown orchestra, sina tambor esta toda kabalis toda gyolong keyboard. Like, oh man, na magufralo no talo. Jabenta sa tahasus to siya maneluta no ni Manita bini pag geji legacy na performance ni todo si Mangay generasyon ginin mismo itatan manay nata siya ni Mandandero sa mafatuhit na generasyon datakap ga mo na talo famagonta siya mo na talo para siya loki o kinatga mo na ay namoni no na para makontinua mo na inaan dahil kung todo loki para gineftaw minalago ta ni para ta Fandandero ta na papantaw gomoni. No, Miguel, ¿cuánto tiempo está, Chelo? Dispensa 5 minutos más, señor. Ok, morning. Pues, angin buentas ta atan este pago ano gwini jani familia Sarmiento ay na Manggibat basmo, señor? Manggibat basmo sa anog na yung video ibat basmo lo huatan manggi fake news gwini igasatan din nagi manoy magahid na Siñot Joey. So din no siya idingau. Kamangay. Uli na kulang jomsam dididi gwi. Lo government ni na tempo manita todos ni para tagbini pagwi maniluta siya ni man dandero gini ni mismo manay nata no tatahu tatanidjo sinyaha no para ta na sa panyono gini na kompetisyon gini gimamala talo Siñot Miguel kumugwa tempo mas sa taplanea mas sa atana naman buniton kabazero siya na dandero gano gisantati gaya gano si Siñot Kin na maano gwi na band talo ni Sarmiento todo ni kumpalek ko si JT Taisagwi talo ocho na familia Nandero siya sa Taisagwi ay de na mangi na maguf na para tapanita talo tabi undia data na fakto talo no gyocho sakan dilian na listo luta sa para bayu sedi no gyocho sakan bena siguro na makwenta hogwi Esta Jesus Masi Zoe Algumas. Okay. Entonces empieza lo que me cuento si Carlos. Siñot Bivakwa, Siñot Mike, Jesus Masi, y tiempo muza. Hogo mas. Unayo dongkulu na onra sa hogu likido umababan sa mo na ikut terata sa nikustubet. Todong eso na kwento sa biasa esta doctor esta 73 usa utuma afane likido na lo visa maga si Siñot Mike gos admire o saludo ni pero mo todo pa kuturata sa nikostumbreta. Ay, Jesus Masi, señora. Masi. Purita nota. Yeah.
No lo hugo fagreda si hamsunai na ham esti ilugat midzu pogunai para ta fandanya za para ta na famta para ta usa za para ta na lotla esti lenguajita. Eno go importante. So sesu sangangani esti manhoben, you know, hungan sinyo nespiha I lenguajimu gi halumon leblu. Lo mismo engen guaha tauto gi fionmu, gi familiamu, ni fumi fino ha nai, Chamoru, pues quentusisia, ekungoxija. Hungan. Baymenta. Dispensazo mai lo. Guahat si lun mami rano imas patkun. Hungan. Izona ekwa ko beti gua non li sa ekwa pan. No gua la zona grandson no panan 3 anos zan zona granddaughter 3-4 anos zaman Fino Chamoru zazi tardung na Fino Chamoru ma usa zakona dai na ana a zu sa liku on bizni go tungo zona na palabra za you know sias tama usa za esgi na maulik stima ibratamo za lekta usa Siñot Kin malago junay na benayo didi di champuguni para un quintusiastisia I umega na pari izomu segment na quintus guahan. Gan sa gof importante ano lokwe para tanala mo na este lenguajita. Siñot? Ata patsa un loto tu nonu mic ni otru talo na oportunidad yung no ibebe. Adi tu rado un Chamoru no. Di para siga komentus gi quintus guahan ufanaan na doon na segmento dyan kalantay gwihi alpha magtagyalamin na sopo bebe usangan na uzong I try not to make it political sa I'm not into that lo minagahit na banda it's a observation I guess ni Sinon doon ating kitaganolo siyempre mas talo tadung mas na topic ko bebe na uzong po inasoko ni taimanu do kursi tautautan mo onra dan pro maatan mo na taimanu pro sigon mo na po magya mo na kultura tan ni lumbahita da kita gano na klase sa masya often na opinion na na hujung sininteku sa siyempre mababa para mainterpreti orto banda taimanu jigi na jaku na bebe kwentus taigwi datali hafa pamasangan ni orto ni sinabi niya ay tabi mamasangani na Lazio na sinabi masangani malazap ta templa di ofon sasangan lo kalantegi para imenalika para edukasyon na banda jadi nanti aji lagmundi stealing wahin na banda tanti Fino Chamoru sinon atan gi masyamano na leblo bentik kumuman daw sina mano pa internet tamano masangan esti tamano ma so gistigi Fino Chamoru lo taz gi Chamoru na banda lo taza mas no sina manungo na kuntray otro tautong gin kumekwentus pues zahun na baby just to take off on that the gonna bay nanu mamaka sa bulalo so para tatsogun lo gonna bay na matagyalan milu po disti jay otro na segmento na bebe utsogi sa bebe kwentus po historia ni di hita tafatina si historiata afan ni sita gi 20-30 anos na tempo gin mamamayla. Oh, I read it somewhere that it was like that. Oh, I heard it somewhere that it's like that. Why don't you just make your own history? How go unto istorya mo don sigon mo na. Para di mo na research sa mafatumagay from the horse's mouth. Mafatugin ang ago ni Taimano de Pusilina alam mo muna. Pues that's just a little bit of dididian malalago bebe. Hunggan zen Signor estudiante ko siya gov zen ni hay zomo segment. Izomo gifin Taimano ta song and rant. Gifin out some more. No, I sa team romantic now. Lo frescun hinasu. Frescun hinasu. Itu lo kui jauh kada dia para be kunguko ni para on presenta news Fino Chamoru talo. Wow. Ini ke talo golf jauh itu para be kunguko news Fino Chamoru sa taja otu Chamoru geno inteiro isla haguha. Da na gogo bani dosu jo sa umatungo het na dos. Da amigugo seluhu daleku ana bani dosu jo kadau hungu ki news Fino Chamoru telo. Kus sangkula rasi dos masin na.
Malian dan isti ho bensitu. Benti one generation below sa Joey na dyan lu mapus kati kita goza recognisa I bosun. Daling ako guno di sumasangan in news dan dongklo na dagasemento sa no migay niya tiningo po di lingway ho ni o ekong yokrito dokumentus. Peso sa ngani lekuti para in news na ti para itaw ni umanunun siya in news na David na kung kano quintusi manampo quintusi otro ni mauli magay Fino Chamoru dan sige na mas malik na sinalo mandanya ita to mas ta na comprendi no so espiritin na fo mulik sige mas na senta kilo ni Chamoruta dan tunga sige zaun para ta continua adjo dan irrespeto sa karon malilingo irrespeto di sa afa na di lamigay malilingo ni respeto da debilita holla tatisa that's what we are sige bunak Chamoru. No. Dan ikantan Chamoru laki chalo mga malafay Biba. ikantan Chamoru Again, por Biba. favor. biba ikantan Chamoru ba zaman Pagkagaya si siya Lilian, si Carlos, dan Hogwood, dan Familiang Perez, dan Familiang Sarmento, enigi Familiang magufu Mendiona. para Oh my God, I'm happy. I'm a happy camper. Mihida na bandanya todo no siya na hinasu dyan tiningo dyan estao danderu dyan tafan mama uno masya para eji tafan mama tinas no apa da no un kanta ni masya inteiro I performance masya para una ora na performance jahita ha todo tumugi todo I kanta ja urinot na kanta siya ja para ta presenta ta bueno ja ta tugi ta todo gaigi todo siya I tiningo gini jan I estao danderu dan I para musika na banda ja sinyahet mala ja ta fangi I jota legacy chelu ja ta fan mamatinas presentación mismo ni tinigeta ja ta na open ujung para itaw para hita ni generation ta na dandero Govzawasti. Govzaw, malago dyan na ba juda hamso zanesti. Di dandero jo lo. epok todo siya man gaigi gano na estao na dandero jata na siguro na umatugi ujung todo I nota dan isotfa ja umatatija ja umapresenta como concert tagwi para ijota legacy para itaw-taw ta. Dan aja mana ko di manggaigi Amerika pa masya manu gati gimundo na manggaigi fanyaw now. Join us mala ta fanita sa manita mo na whether we like it or not. Mala ta fanita. Jatana sinya suka tagwini pagwi zuma na klasi ni para manggaigi si Lilia gisan lagu da sinya hit mandanya jata fanita mandandan tana siguro na makwenta si Lilia suka gagi gisan lagu kalau sono demandan zo anu ka na gagi gwi za ma presenta gwi goti za na sumauno gwini na project. Malik na idea. Tagasa si Forest esta 90 anos si Forest no suka afa no kudan malelefa di si Forest lo rosta se Dios telu na gagi gwi sa akwenta zo na sumedu kami na dos dale kuhungan disti tempo te tapio matumu za kudan celu ho za manago para hasu mo na para para bena siguro na umano ko demandan talo zanita todo. So we dispensado sa like in English, I have been remiss zakin dispensado telu sa hogo anega kayo ganawatu o todo tempo como programa mo sa pago na uaso basta kista man bibihet ni lo uaso pago na todo tempo gano babay radio gano gisa kom hogo o como the dispensado sa tiu kulan malifan ngayon so lo hogo so ko favorite in English if magoni hogo so ko favorite DJ sa lingwahi That's better than lunch. Yeah, no, desa ngonyo kin sa timalifa pagwaso sa esta kana sesiti mesu gini gileyo lo bebira zo tatti engis luka lenga kopon saga gano sa otruma gosmo sa didiki bumi uda zo makai dileyo no manenyo mo na lo disinian be foto watu gano gi inero honggit na bebiro tatti sa heniki na gaigi corazon nombi lo kin una yo kin saludo este lenguajita más na Fino Chamoru así que más tarde así que na más
sinanut sangin patarasangan na ni magahir na aziki mas medgut sa Steve no English ta ajowas ta na No, enggak nih. binataw ta ya lo mas medgut sangin Fino Chamoru na Yeah, yeah. Kabalis. Bonito todo ilag mimidzo pogo za dispenser lo debedi be hutsu na episode pogo lo Yes, sir. zahunay na be kumbida todo samzu tatti za Siñot Joey gof zahu de amonay panita fandanya nita na fandanya todo I dandero siha za sinata togwi un series na episodes tagwini gi fanatsu lokwe Yeah. sinata usa paradzo lo dispenser zo sa debedi be hutsu lo gi un episode fanatsu Fino Chamoru na episode fanatsu para I mes November. Adios, Hugo agradecemos todos. Adios, aqui manaliha Adios. talo. Adios, Siñot Adios. Viva Guam. Adios, Martin. Viva. Viva Chamoru. Viva Chamoru.